Selamat pagi. Apa kabar？ 大家好啊，咁啊好多謝今日啦，好開心啦，今日可以咧嚟到同大家分享下洗黑錢相關嘅知識。大家有冇聽過咩叫洗黑錢啊？有係嘛？有咁我唔講噶咯喎。好啦，咁啊今日啦，我首先咧好快講一講咧究竟咩叫做洗黑錢啊？可能大家有聽過，咁但係咧我會解釋多少少，究竟喺你哋日常生活入邊咧，其實點樣咧係可以避免到墮入呢啲洗黑錢嘅陷阱啊？Apa itu pencucian uang? Teman-teman udah pada tahu ya. Cuman hari ini kita akan menjelaskan lebih dalam lagi. 好，首先法例上，哇好多字係咪？我簡單啲咁解釋啊。根據香港嘅法例咧，其實大家若果係處理一啲嘅金錢或者一啲嘅財富，而呢啲嘅財富或者金錢係非法嘅手段而獲得，而你繼續去處理呢啲金錢或者用呢啲錢嘅話咧，咁其實咧已經干犯咗香港法例入邊洗黑錢嘅罪行㗎啦。Di pasal 25 Undang-Undang Nomor 455 tentang kejahatan yang terorganisir dan serius, setiap orang yang berurusan atau bertransaksi dengan properti yang diketahui atau diyakini mewakili hasil dari dakwaan kejahatan, siapapun itu, nah itu sudah melakukan tindakan pidana. 而最高嘅罰款判罰咧係會罰款500萬元同埋監禁14年㗎。Hukuman paling beratnya itu denda 5 juta Hong Kong dollar dan penjara 14 tahun. 嚴唔嚴重啊？就係好勁啊，好犀利啊！咁你哋做唔做啊？唔做。好做咯喎，記得咯喎。好啦，我舉個具體啲嘅例子啦，點樣為之處理呢啲嘅金錢啊？嗱，如果你將你嘅戶口，有冇人有銀行戶口啊？有冇戶口？有冇支付寶啊？支付寶可能冇咯喎，係嘛？銀行戶口都有係咪？有啲有啦。嗱，如果你將你嘅銀行戶口可能借咗俾你嘅朋友啦，又或者咧收咗錢，收咗可能幾百蚊或者幾千蚊，賣咗俾一啲你唔相識嘅人，而咧佢哋利用你嘅戶口嚟洗黑錢嘅話咧，其實你同樣咧係會干犯洗黑錢罪行㗎。Jadi siapapun yang meminjamkan atau menjual rekening banknya ke temannya atau orang yang tidak dikenal dengan upah atau tidak dengan upah, nah itu semuanya sudah termasuk melakukan kejahatan pencucian uang. 好啦，好快咧講下嗰個 trend 個趨勢啊，不如大家估下我哋近年洗黑錢嘅案件。嗱，頭先大家見到啲騙案係嘛，啲 scam 係一路上升定下跌啊？上升係咪？係。咁大家估下洗黑錢案件又上升定下跌咧 ？Up or down 啊 the trend？ 哇，好聰明啊！你哋今日真係嗱，我哋見到個箭嘴向上定向下㗎？Go up or down 我哋 arrow？ 係啦 ，up 嘅喎。咁我哋睇翻咧，其實我哋洗黑錢嘅數字同騙案都一樣啊，即係我哋近年咧都見到其實案件嘅數字咧係節節咁樣上升緊㗎。咁好啦。究竟除喺香港洗黑錢有啲咩手法咧？ Nah ini modus pencucian uang yang ada di Hong Kong。咁啊手法咧其實有好多啦，係咪？咁第一個 casino 用嚟做咩㗎？賭錢係嘛？加嚟係啦，可能攞去賭咗佢啦，賭錢啦係咪？咁可能買一啲 antique 即係點啊？買啲貴嘢啦係嘛？買啲藝術品。係嘛？或者買啲古董，或者 insurance 係乜嘢啊 ？insurance 保險，大家都 insurance 係嘛？買保險。大家嘅中文都好好啊嚇，但係我考下大家先，有冇人知道乜嘢叫做恐怖分子啊？唔知。有冇人聽過911 attack 啊？911事件。有。咁奧沙瑪bin拉登有冇人知喺邊度？大家都知啦，咁其實咧嗱，簡單啲嚟講咧，拉登呢啲咧就係恐怖分子啦。咁當然恐怖分子咧唔係淨係講緊拉登嘅喎，其實咧任何人咧都可以係恐怖分子。香港有冇可能有咧？有可能有。印尼有冇可能有咧？都可能有喎，係啦，大家都知啦。咁所以今日咧嚟緊講嘅嘢咧，就係希望大家多啲呢方面嘅知識啦，識得遇到有恐怖襲擊嘅時候點樣逃走啦。
同埋又點樣即係可以發現呢啲究竟係咪恐怖分子咧？咁我都簡單講下我係嚟自乜嘢部門先啦。咁我嚟自 ICTU 跨部門反恐專責組嘅。咁有乜咁特別咧？呢個部門大家都見到啦。其實咧，我呢個部門咧係嚟自6個紀律部隊嘅。咁啊，我係嚟自 police 啦。咁我哋仲有其他嘅同事嘅喎。咁啊，包括有入境處啦、海關啦、懲教處、消防處同埋呢個政府飛行服務隊嘅。Jadi unit kontraterorisme antar departemen ini didirikan mulai April tahun 2018. Total ada 6 layanan disiplin di bawah pengawasan Wakil Komisaris Polisi. Di sini ada 6 departemen, ada imigrasi, pemadam kebakaran, ada polisi, ada dari bea cukai, dari lapas, dan dari layanan penerbangan pemerintah. 係啦，咁頭先都講過啦，任何人都可以係恐怖分子嚟㗎嘛。大家聽得最多會唔會係同宗教有關嘅極端組織或者極端分子呢？ Nah, semua orang bisa jadi salah satu dari anggota teroris itu. Mungkin yang paling kita sering dengar adalah orang-orang yang gabung dalam ekstrem agama. 係啦，咁但係其實除咗同宗教有關之外呢，有啲人可能係因為政治啦，亦都可能咧係因為其他原因咧去做一啲襲擊嘅。可能佢係支持同性戀啦、反對同性戀啦，甚至係話保護環保都有可能咧，其實咧成為一個恐怖分子嘅。Ada juga yang dimotivasi dengan perbedaan politik atau ideologi. 好啦，喺呢度上邊有幾張相啊，大家知唔知邊個係恐怖分子啊？ Dari foto ini ada yang tahu siapa aja itu terorismenya. 大家有冇認得邊個啊？係啦，911嗰個啦，拉登啦。但係除咗拉登之外咧，其實呢一張相上面咧，其實全部都係恐怖分子嚟嘅喎。佢全部咧都有搞過一啲襲擊嘅喎。Nah, semua foto ini adalah terorisme. 係啦，拉登隔離啦有3個其實係小朋友嚟嘅，讀緊書，咁啊佢哋都去加入 ISO 啦，做聖戰新娘啦。喺印尼啦，亦都咧係有試過咧，有一家6口。爸爸媽媽連埋4個小朋友啦去做襲擊，有冇人認識呢個家庭啊？認識佢哋？係嘛？係啦，我哋睇到咧，其實就算咧喺你哋國家印尼啦，有啲人咧都會用情侶啦，或者一啲小家庭咧去做一啲襲擊嘅。咁啊，所以無論係男係女，幾多歲都好啦，其實都有可能係恐怖分子嚟嘅。Jadi semua orang, cowok, cewek, atau anak kecil atau dewasa itu ada kemungkinan bisa menjadi teroris. 係啦，頭先咧有幾個例子就係同宗教有關嘅，即係恐怖分子啦。咁但係其實我哋去到西方國家，可能喺英國、美國見唔見到一啲好靚仔嘅外國人啊？可能18歲、29歲咁樣，佢哋咧其實咧都去到當地嘅清真寺啦，針對一啲 Muslim 咧係發動咗一啲襲擊嘅。Ada juga orang-orang barat yang mukanya ganteng-ganteng tapi dia itu menembak masjid yang ada di luar negeri. 係啦，最後咧都想講下喺澳洲發生嘅一單襲擊啊！咁啊當時有個40歲嘅澳洲人喎，好靚都幾靚仔嘅。